se Adamfopa Radio or Paris France Takwa eye Sompa 101.1 FM Takra de for asum ewo Sompa 103.3 and Techimai eye Sompa 106.1 Sunyane for Abakade Sompa 98.9 and Kranza ye Sompa 90.7 Doma ye Sompa 101.3 and a decoder so eye Sompa FM Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube live and so ye Sompa FM live ye dem ya boning in a bed ya to your website www.sompaonline.com and a tune in so obetimi enya enti ya come say secure sanitary pad and an endpoint homeopathy clinic prem tuberca siebo and ye de emma mono and somewhere ye de emma mo ewie de democracy no ebini Enkwadaya one more enam enkramwanten so one more SSS kano make us say Ghana Immigration Service akasafa sanso ena ukopiemu ewo framantem mo maami bi Prosifu acheno wakokoto asembe na esi homo Messi ni bia hwene nkwa ya ebra wo fura brusan se wakwakoye ho adwuma ama sabre wodafom Efubia babonti ede kokobo akodi ama wasofo ya wono na hwe ye nyamwode ewonsam so Okopiemu ewo energy ministry nipa okasa de ma won atrese Ghana foi adwobre kanea no ebegina so National Road Safety Authority e hye kwanso berbro dwumedie se woni rempim asie do eda Ghana Police Service ano behia efade em Thank you to Ghana man penny John Dramani Mahama obechase ne na hi e no chase na wo bi man so amanane nsem no Gabon kane man penny na yire ne ba asem bi ato won eri asem a NCP ka wenum ho ne de sum se kasebo e wo Sompa 106.5 FM so ye ne de sum wa wiei eye me Akosua ago Aboagye obetimi afami Akosua nhira mene OBREMPONG-NANA KWAKU Ampomah and APPIAH Obaapa nana ya keche Afei ensem nchemu enie arawo sama efiche for prosuzongo e watchfo atimokwa district e wo mfimfi mantemo ene se abranti bi ye friend Samuel Kwame afezi na se we kwa de onya abranti afezi woni 50s aduonum 5 steps no waduru ho na wadu 5 steps nanka wo kona nimu ano na nso ankwanko wie sa abranti ye adwuma e wo third for abrosan a etosum biensa na wo ye adwuma na sa high tension power lines no ECG transformer yi bi ho adwuma no wo ye ena electrical tool no na se anane no awurawura nintinimu ama brante atoyayaya na sompaka siebo ye nsentweni Eric Anan ebro ne assembly member wozongo ene ne mpotem ho hwehwe nkomowura Richmond Beni ene wo ba mane se ehagide papa wo mo ye adwuma wo construction site ahodo no se ne atorentim CAC so obi ye na adwuma na bibia si na wo film saa de ne ehagide se de ne ma SCCE na wo kura no wo maka che ECG for empanifo no ene district engineer ne se wo mo transformer ni fi se wo how bebre wom wo mutimi se high voltage wires bi batabata ho eno enema opanyini a efe ne Samuel Kwame afezi a wonya mfi aduonu yi wo firi mu ya sabre ewurawura ne ntiri mu ama papa yi woda ya wontimi ansore na no wo mu kirem se awrahosam a asie ama sa Richmond Bani empanifo a kirem se wono no a wo hwe dwumadie no so na wo ya assembly member wo na entotue ne dwumadie nyina wodi mutinteman no e dia de sedi atotwefo atimokwa district chief executive officer enim se wo Senada wonfa niema NCCE se de be ya yeda chi ebetimi akonkan na sansemi a asie yensentroni Eric Anan abahoma no so asabre yekọ na yakwakotie no na bibia akoye no de nsem nkyiremu ama ye Eric mema wakwabo Njiwaso mami Akosua medase Eric Anan wadawruma obi besie ye kasa adia electricity obi a na se kanea no wo ye ho adwuma nyinam kane ya na ewurawura no ama wato kire yemu de nam soma obi kobo ne pa wokofo third floor emenne ne nkwanfiri ne nsam Lasma mi Akosua na sara husemu esi dano bnada ya abesen eko na owura ni dia nsakan ene Samuel Kwame afezi ya dogo na dia dogo na de friend no ene ato ya ono ofui himan chofo himana pa dienti ohweye kokopie mu ewo chofo praso a ekoko ye adwuma ono ye mesini no okokosia makunsi woli na
ɛne sɛ ɛdan a na ɛkɔ ɛwɔ ɛyɛ twofo plus zongo a ɛno ɛwɔ ɛyɛ twofo etimo kwame nsini no mfinfi mantem hanom no ɛdan ne bia a na esi no kyerɛ na kyerɛ bibi ɛwɔ hɔ no mɛsan sɛ ɛdan na nkasa no bibi a ɛwɔ no transformer ɛwɔ hɔ no ɛyɛ ECG for ɔmo enyina mahoɔden bi ebi si hɔ no mo san so ana nhoma a ɔmo ede atwe nkanea akɔ ɛyɛ kurotu a ɛno ɛwɔ twofo plus zongo hɔ no no san nhoma no bi ɛnam ɛdan a yɛsi na sepɛ ya yɛnyina yɛnso yɛnim sɛ saa nhoma no enyina mahoɔden a ɛwɔ saa nhoma no no ano ɔde yie paa na ɛnam saa yɛ so nti owurɔ yi a ɔno efiri ɛwɔ a samo kwame afezi ɔno ɛka ho a nipa mmiɛnsa ana ayɛ adwuma ɛwɔ saa dan no ho na amanebo kyerɛ mu a nea odi kan yɛ no ɔno ɛyɛ edisi first floor ɛsan sɛ dan no 2 story a kyerɛ no ɛto aso mmienu nea odi kan yɛ esi nea ɛto aso baako no ana ɔyɛ sɛ dan no ɔnyɛ ho adwuma bi ɛsan sɛ sɛ ɔmo to ɛma no kɔ soro bio a bibi a ɛkɔ no dati bia anhwe ya na ɛde ɛyɛ oyemi ana ɛde bancho no kɔe ɛma owura ɛdan ne ne dia nhwemu a ma yɛ kyerɛ mu a ne din ɛne ɛyɛ Mr. Atwu ya amanebo kyerɛ mu a odi akotin yie pa ɛwɔ NDC amone koe a ɛno ɛti so yi no odi emu akotin yie pa ɛwɔ twofo plus hɔ nom no ɔno ne dan ne deɛ nam so na ɔta akokɔfa nipa foforɔ ma ɔsa ba dan no ho ɛba bɛyɛ dan no ho adwuma sɛ mesi nyima ɔno nso ɔyɛ sɛ daabi sɛ ne dan no ho adwuma ne si ɔno ahwɛ a ɔkyine bi no ɔno nso de ne nkɔ atwa so nti ɔno nso ɛhwɛ dan ne yɛ dan no adwuma no ɛde to hɔ nom ana owura Samuel ɛyɛ afezia a ɔno akɔhyia ne nkɔnhyɛ wei ɔno ɛba bɛyɛ nipa mmiɛnsa a ɔtɔ so a ntiatua mu a dan no branda na ɔkɔɔ dan no ho no ɛyɛ da edi kan kora ɔkɔɔ dan no ho ana fofia nto ata na odware aba mu a yɛwei akɔhyia ne nkɔnhyɛ wei funu yayaya na amanebo tumu a ɔno edi pa ofiri ɛyɛ hema na okokodi pa ɛwɔ pras no ne yere nso ɛyɛ abodwa ni a ɔno nso edi ne pa ɛwɔ kumase anti amensa ka etumu a ɔne no wɔ mma ne yere no mpo ɛwɔ kumase de ayɛ fɛn bofie do a ɔbaa no nso te a wɔhɔ ne sɛ ne nsu na ne demu a ɛno akɔkɔ a wɔhɔ ne wei amena botumu a mfishia no bɛyɛ sɛ eduanan enum 45 years ana yɛwura ɛyɛ Samuel kwame afezi ono efini enyana awahusemi ebaye no enam so ma modno omo ewo praso ne enya asemketo akra omo ebuofu yi pansan so mutruma owu a atwu a ono edan ne de no kyerese eniamo ho nsem a woye ewo praso honom no bibia wo honom na msumpu ema family man ono ewo zongo Anujan electoral area Anujan electoral area assemblyman honorable Richard Bani also edna not to nsemu ichi mu se empo saa edansi koso no ohun ekokotia police ni penyi ono ewo district hono mo twofoti no kwa district hono mo okọ kacha na empo police ni penyi kwa kokotia owura atwu enaso ekache nto online danisi ne mo bi kan ese na moniku eti aban mu nintino saa no mususu ese na musu wo wiwi mu ema ene na permit na osidan na namso ema owura same akwakuhia ne nkonhie we namso ema dan no bunadana mfa we hutemisi na police sabom no kokochi owura atwu no ede no kokotwire mu ema adechen no wuku kwada no ana omohwe ya omo etimi yi no mo nyina mu no emebunu a omo twofo plus zongo honom no omubuofu ema empomu tiremu a anhwa dati bia no omohwe no mu ankasa ede mrasho mu ntime budan na egu esanse we akwakoye owu a ono yeso ofi bebi fufo na bebi pa otenanko na ebia ankwankoye ne a ofi bebi no mu akwakoye tinamuni a ono kromo no ntino ma me adwa to bisa ya ne impempe ne tinamuni fo mo ho no tirimu mebunu no ono bofu yire pa se eda no ndogogu a empo ene nhwemu kyeremu a owu a atwi a edan ne de nam soma yewura same akọ film no apostifo a omo twofo pa so ve ekeka nyoma bom ahwe se omo de no akogina asembi bia na mra ese papa no eno otimi de nesan so dodo na kyeremu a nyoma ekoso free owura atwena kache no eni nya yie pa Mati Erika na wunu aba Akosua Aboagye na wo he medanse na mum yenkotie assembly member no ne nsem a di atudwa kasa blensan bia aya branche bia o plus AC ebro high tension so no omo ye adwuma ho ma chi obia me fa na say oye Messi ya oye adwuma like a chiro sisi ya
passe as ba bo fi mu wa dia passe se ba bi a omo ye adwuma no high tension ni so ya kan wasema say aban ni NDC semi ya aban se say na no ni say ni sisi o me no ka say aban se say na akoya miensa ono say ne yanti asempa ablanchi ahwe ne nkwa sisi asase ne de anamo de Mikope bibia bedi ene me beye den ne nam se me nante akwa adwuma ba me koye adwuma ne nko wiase me de me nkwan twaso a na eya rehusema we ye Eric Anan ama ne bo a wodi ebesom ye eno no ye fira rehusemi so na fe ne nchemu ewo framanta mu na ne efiri ho ba we ye kokoto mami ye fre no denu toko na prosifo nsa kan no won de na kogina court ama court mpo de na di hu nkoma kire se maame no kra wodi fo ne esi odi abone na maame waye bone a waye nyina ne se wono se enubone a amanfo ofa na ema won titru pan ne mema no se wo kwa kodi akatima kapia agora enubone a ya no won fa ya wo ko bone kunu wo ko pra no ne bi no aphrodisiac no enu bie ene woton na prosifo kire se womo che no ewo aflawo boda ne so ho ebra no ofri Togo ebowura mu ewo man Ghana mu na narcotic control board na food and drugs authority yom ka mo bo mu ano mi operation bi ewo sa boda ne so ho ene won che maame no se sa enubone ebi ehye ne ho na ewo no mu no wom ne di nko ma ne je tum se no kure odi fo efa wodi ani nyina mu no wo kire mu se wono lome ene wote ya wo ye na dwuma kakra na ne ho mfa no enti ne ho to ne kakra no no ohia sika ena obidomfo obidom ne se ene wontu mfiri lome no womra nkran no oba sa aphrodisiac se do de womra no metombi no oba pe eno ne betimi aboa na mra nya sika no otimi de ahwe ne ho yade eno na wo ba afofia ntoata eno adwade ho abamo a prosifo ensa kan no eno nti ebe ya nka court ni hu ne mobo sanso ono ankasa mu ne ho mfa no eno won sanso ni sika nti court ni hu ne mobo nanso court ni hwe din wase dabi anka wo mani beli awade manonso nipa wo gina chire ani sika 70,000 Ghana cedis ya court ready to nutrition no nyade ani nyina wanya eno nti meni wo kasei wo san kwatwura ba kokum kosi se bail no conditions nyina nensa ebeka na police inspector Albert Kumbo wono ena bo ne kwadu no chese saade we nyina na etai koso pa na wono nso wono ye nyom betumi bia aboa ama Ghana ahye ne so hono nipa bonefuo bi amfo man no enwa ya toka se bono eso na se wo obi a won kan ha na wuta piepie ekọ kwankese mu a ene obewu se enkwada bi a womo eya akokọ bi na womu jeja kwan ho esreshade ne wo a woto kam kra obewu na yabo glass ni mu mamiskane womo atichu kra sen ye na ye Ghana fo no na sade yakoso wo memu a ama empenifo bi babonte kra de wano tumu ese de yakoso na se ne yenyan enkwada no se ne omo ye no wo kra fi ni krom no obepiem wo memu a ase se ne omo ye no eya na nugwase na ene ya meka sei Ghana Immigration Service womo hyase operation na ne nyina ene se nkwada ya womo no nanam monten so a ye susu se womo ebi efi chart ena afenije ena womo esese ade yi womo hyase a womo APAM san nkwada ne nyina na de womo kran se yase womo awofo ka ho bi ene obewu na awofo no ana maame no woto no asoma nkwada no munko jiskambra na womo ne nam ne ye bobo nkrofo glass mu a ne ye jijiska na no ene ne ya meka sei Ghana Immigration Service atron kra tatentin ababontin se womo hyase ne akode bi ebechewo a wo sra hyade no emra wo ho ene ubedie eno ada nchen a Dr. Ernestina Tete convener Edema Coalition for Street Connected Children Organization wababontin so dia todwa se sankwada ya womo sra hyade wo memo no womo do so pa wo se afi wempo dia se abroso minim so menmo aye dio sede ayo chese wo se abroso pa afibia no ekọ animo na woso obeboa ama Ghana Immigration Service ene se kwoi womo ka bomu
mu aye adwuma mu ɔden na wo mutimi di mbara no e da ye adwuma na me ka say press statement ababonten sisi ya ye betene ya Ghana Immigration Service ade ababonten say wo ma hyase ne me busumi de etosudu ensien ya 2025 ekoye ne wo ye bechew akoda ye bechew se wo gina kwa ho na wo sese sika na wo ya ade bia ensem fata ni Ghana ye mamra ne etia no emra wo ha enu bedi me ka wo se Sompa 106.5 FM Accra na wutie kase boy secure sanitary pads na endpoint homeopathy clinic na boy chidom am ye dia bremo National Road Safety Authority e kwanso jojojumedie wo mo na hyeso mo so mo ne rampem wasiedu awoda Ghana Police Service ano the Inspector General of Police e babeshia ni nyina ye kwanso se wo hye mra enya adwuma amatemamufo adetonfo o magye kwan aboso ama driverfo edi emia na Sompa hot bite enra enumre kase bonum na Akosua je wakode any communications ano so panyin no na hwenkita wodie so ema National Road Safety Authority ma me pe edusu ekasaye ena obo amane se authority na hu de ekoso no na mo pese police fo sore waka no mo pusu wo mo ho no mo de baabi esese ye de to ne de to na mfranto Yankasa ya particular say ni IGP fufu wa ba ye papa Christian do no be hia na ni na ginji sa na mani nyina ni police visibility ye collaboration with police say dey be kwanso bejo traffic check aye de ba ni say bebre as omo de ba eti tem na ya dia sese so tem na ya ko hu IGP na ye ne no aka bu ni ko fo ama ye ko fo aka bu we aye short say yi ko fo no e wo pa mu enu na akameyo ya papa pakwalote ona so ade abato so fe odun su titejo nada e be 28 no on pene on next gas no aba ma jadi phone na eti akwan ho sane e be ya kepe ye e be ba kwa ho enti already no bi apeso ye ho bibi sanso na ye ne a driver ko to say GPLT concern drivers eni yeti ye eye kwanso jojojumedie maami obapanyina wakasama omo maami pe edusu wono ne kasa ye wo wie na Akosua ni PRO Emma True Drivers Union owura ya oberema e kasa na o se National Road Safety for na sisi yi wo modie None da ubeka se epotu the phone ni apopa se Ghana ni epien kuma oni road safety authority ni ya mera hu yi fa tacha wa making it clear say I am right wo but no sir am right mi no mi ne reso you pia wo kan adi mo bi say on force and run but why am shahai annam so ama obi wu say ye be kan pin the road safety for me de hwe gu a no money we bi bi ewu afọ madwuma mo that's on man pin on man me no team ya asa ne ya road to no ko you me na di every o eto mo a o make me abo ama reset Ghana agenda and we say no action 2012 and I pass in that with you edit mo fa embo kwa ho bra emra ko no to me the driver ko dey flat emra ko no to me ya bo bi ka Onwe ya berima wakasa Emma True Drivers Union ne kasa ye no na sansem kroya na ye nsentro ni kechi akwese yeboa wa homa no so no so edi emu nsembe ma ye efa a driver for a wo mu edi emia ekwan a nipa bi efa so kasa sese ye hwe na ye di niema esisi ye nti ye nkwa na kechire akwese yeboa emo hello kechire ye tie o When I say, and then my problem is I say if with Malam Junction up for Malam Market, make the team our Kaneshi, a pound near the assembly. My baby drew a year or dog call Phantom Ponso and also air call Kaneshi down Suman Junction in Modena. Then some any pressure, Yene and Penny4 by community education for more at the farm. Maybe someone says, me and your edge almost today and no more. Eka efa hona edin kan no mene openi ba ko entwetwe enkomo kakra openi we de metso na wa mame sima ba ko pe nyame adomo a siri me yo se oyi won mo so ade o kwan ho e de free honom na metso a adwentra o won anything ako everise omo mo so ade wa ha no onwe enyi kakra na me say openi ba ko wa anum say oni so binya kwan na otimi enemy atwetwe ensemi hu enkomo a openi nyame adomo a chiri me yo so mo muton ade wo kwan hu na wi mu efi ho no me be yakwan mu beda ho no we de wadare ma Sompa FM so ni wadwen kyerɛ ne sɛ ane de
ya zambane izan ze sanu ya na ma diga yebi na be femuta na police ati to di oribia ese fanda wa da wuti na femuta indini na ya shiga ujina ne achu robane zaga ne yi na ya dina mai ni zanu zo mo kwanu mo ne yi be APPIAH e police ndum abaya tunje da ni yanga ya kamza ona je se openya me ne ka se onu eye driver ni ya o se ni o chemu se nu ka babua amon so omunya kwan se ne be ya omon paaki be di boni police for ensure so na omu churu so dunya dobi afa abani we de Sompa from Zuni na nyame adomo me yo se omu ton ade o kwan ho ama kwan ho aye ni be yi omu nefi ho ni so ade nche wo ho de sen oh so ya di pa edani se mi ko kanishi ngo fa obi nneema so ewo kwan mu na so oje miska ati se mu ko mu ayenya yi hu beto e ma mi ga se menya Obaapa ko a na onenso na menendo so etumi atwetwe enkomo ede afata ensemi homu se omo wo hanum nya no so aye busy kakra na obani Sompa from Sune with the Metrawa, Yamia Domo, excuse me, may or say more mutual day of Pang, or you move to Waterman, but I may do again show. Sompa Mutua de Ewo Pine, who know my fine word church, you move to Waterman. No one was happy command out here for. Oh, Pang, I was gonna have it that I said, move and say a jar Ewo Pang. It's any panel corners or I should go for one mission song connection. Go on one. Ugodu baby crown na o de car na mo wunti mi nko ebi mu di your friend say containers ICC payment so na nipa na mo do fam nti se car na ko bo nipa ne pepe pa na akoye wo de be ne won kwa watam nti no mum de so mo ka say mo ma mu yi nko fa awo kwa ho na firi ho de ya mpushi mo no payment ni mo so na o bi se de ka say ye yi o mu ne e de o mu ko hemfa oh de bia no o ne o market o wa de bia no nipa e ko idwa wo oh, and to say, by your honor, the Umba Fire. You are no more Motonton and no mappy to say, Swepa, Tamu, completely. Maybe set on Mampanina before Tamu Kermuno or by no year market be more. So true. Up to now, over for no you are done on to see in Nebu. And this Swepa to fund them. You are no more Motonton idea of Pahono. Almost enough honor for try them and I go see, and then you go back to me, I get to me. Omu atwetwe nkomo no ye resen ka yensa ebetumi atobi aka ho anso no o resen na limu aye busy ni ade no a emu aye ni ma mesha na menche baako ese wo no bani we de nyame adomo a ti ni me yoto mo mo de o fa ngo wo mo de wo no Sompa FM Sune oh okay oh that aye yenfa ensi anu memu no yenhwe nenfa yeni endie che nyame adomo a na ya say mbana shase ye adwuma e be chance ahe get memu form di so omo muton ade no di so a omo efi no se ne be yo fan no e be tu ade mo e say bi am yan kasa me nam sisi ano o sha e ade e fan no mu so kaka pa o fa kwa wona wan ni ya e ti kana ka ana moto bi kwa e tunya fa wona nti nyame ya do ti le su du ho no mo a o de so ko mo he say ti memu form so di enhyehyɛ ɛno so ana enti ɛna mede amanebɔ no ebesi yo kakyire yɛdanse kakyire akwasi yɛboa wɔno ɛyɛ Sompa yɛnam sini wɔnante mu ane ɛma ne kwan no wɔm gum mɛma no wɔm gum obia ɛtɔn na ade a obia edi ne dwuma na moma yɛnkɔ homa no so na yɛne Orua Gilbert Ankra a wɔno nso so wɔkasa tema Accra Metropolitan Assembly na yɛne ne nkasa mfa nyame yadom benada dwumadi a wɔmo ɛhyɛ aseɛ ne yɛne no nkasa mfa ho obani memao aha eba Sompa 106.5 FM so Sompa Accra Metropolitan Assembly mayor Honorable Michael Papalu Tidano yawe dikia mutiku nyina yo yene etiefo nyina nso yaje mo so na adwuma panso a mahyanse na de edi kan so congratulatory message ene de ma na de ma mayor amaye on behalf of Sompa sure yo wanda yo nyame adoma benada mo se sene ye no ade akyi ya
ensuo to wo kumase no enkran so ensuo beto ensuo a eto ne se wo wo kwan so a wo mama no ekwan yasisie ama sesi a driver for cross e juada omukura nya adwuma efo bebre no mo ba betu ho na mo wada roma kire ye mu se de adwumade ni sitie o sa pepe na wa pa no na ena me honorable Michael Quality any counterpart or colleague for the municipal assembly honorable press conference na message no very very clear Tuesday no assembly no back abe clear amount for motor there especially a quarry impede traffic and pedestrian movement, we about the use amount now it is our area. So now target areas are central business district, including Ukanshi, we are all I say Ukanshi now your back family Kuma Ukachi, now your condition area or any to bridge na Jumedia Yeba do the Mamen Kase, Oche and press conference are here, the mayor was flanked by members of the Metro Security Council. Now, Metro Security Council, Penia, Yabutia Kase, or no Accra Central Divisional Command, Chief Superintendent Akosua, and with other officers of the council, with these now, plan and accept. On Tuesday, no, you areas are chicken na you put will be FMBD or Hona assembly no task force yacha no mobile amount na itiho na mamen can be so say usha amount of being so there are times that because of chia AGYA the market tools and no more of time to sell on the street and any pavement. So my main APPIAH which my main tate. So now on channel for commercial activities are on movie. Obi a auto pure water car or background no car each and you know and yet AGYA legalize almost say baby and abo now assembly on Tuesday no you remember maybe said but one other interesting AGYA was on Tuesday we are mayor stakeholders now market leaders to transport operators sector or the trade or good and phone to come now seminar or coming and to come out and embark on this very exercise and no idea assembly no sound to embark on this exercise because stakeholders now gone are the days I would say saying almost assembly to ensure that there will be some form of sanity within the catchment area, not traffic engine influence. Orankra ade ba ko nso ne se a driver for na wotwi mo makasa pa na wo no strike na wo so wo ye ne ye dwoada ena de enti wo so wo nya adwuma ne nyina ye adwuma na mo be ye no e benada no because wo sinkrofo sisi kwa mu de ka akora ko bo obi a na akofa hawo aba enti no bibia ne wo betimi aya fa wo ma driver fo yi adwoada wo ma ye adwuma fisi ni mo fa trotro ne taxi na wo manya rehye mu bisampa emfo e benada adwuma na mo ye no mo be ye ejuma ne de me aka na se na mayor aka no wa hye oba atina fit isiro on promise bibia na adi ade a passion with to embark on to ensure say you think a very strong city we are the everything and we can assure you that mayor and council on the Sabbath you may be able to clear all these people from the street now if the transport protest or movement give you say assembly na can go KWAKU or when you do to embark on this very now Osha also moving say we share on Tuesday Sunday na sure they say on Tuesday no
we embark on this very exercise. We know capacity information service department of assembly, and I'm saying, amount for on Tuesday. The year I have the people potential also the MTC say we are very clear now. Amount for okay, no idea of finding now, or we now, but we can assure you that we will embark on the exercise on Tuesday to ensure that we have CPR. Amount of it in the Yo, Ora Gilbert Ankra, ya dance, sa woni Sompa Kasiebo, atwetwe nkomo ewie bibie ni na efa AM ho a ya beba wakachi ne ne waba bekasa. Yes, so yeah, Yo, Okasamafo Edema Accra Metropolitan Assembly AMA, Ora Gilbert Ankra wono ne kasa ya wo chema hoboaboa, wo mudi gu akwan mu na sa hoboaboa no a ebetimi aboa na ebrada ho dwumadie no akoso wano. Ugusu etie eye dumienu kasia no ewo Sompa 106.5 FM Accra ene affiliate ni nyina nti se wo ma Facebook ho a bomaden join yen eye Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no Sompa FM live. Me pacho fa comment to na fe ya kan kind kama e de amawo. Na enra ena soafo ya ohwe enyinam ene ho nkomo bo no eso onimnyamfo John Abdullahi Jinapo. Wa friends and trafo mpo kire kura ene wode to yanim no chese no kro ne nyame anim ni. Ghana baby egyina ne egyina na bofo achi ya hwe yi dum so yebesia akom ne asu adan. Ena so abrei crude oil ya de power amoman no enya nyinam kanea agina so yie pa no crude oil no sese ato ase kra akanwea ene gu ase na ya nhwe yie e de asembeto yen enwumere no ye wie hot bite ya pe eno san fra ye bio eno de kakra tu eno so akura wono an ka ye wanya anwe sese Ghana fo adwebre yenka yakoma emfa nto ye yem nanso e kamea se One manfo mienu miensa edi nkoma na huhu egu manfo trim wobi asu se baby a soafo ya kan akodu die ene na dum so no yesen akomu a ena no pei ene ne pani a no kasa edi ma aso ye no eye opani Richmond Roxon ye no e bon nkoma no wa che se se soafo no kasa magana fo makoma entu a an ne kwan so an no sanse enimanimu ye light crude as I say aso ye na timi akope edi aba enimanimu ye ya enne ne kyena nkwa wona hwese babedu Ghana no 450,000 barrels enunti said ye na kane no ne anim se nka akire so 3 days intam no ye bakodum so mu no we no ebetimi aba efiri se ye wie premto breka se ye ampo edi kosi hot bite so no na bedru enunti Ghana fo nyina nka wa komanto yem na ye beye bia no enkane ya no ebegina so. Unfortunately, if you look at the tariff structure, the fuel component is not included in the tariff structure. So consistently, would have to fall on government of Ghana to make provision for these fuels. And the update yesterday was that, as at the time the minister was speaking, we only had less than 3 days cover for light crude oil. The update now is that we had made provision for an import. We're expecting it between 2. Penny atin and kai Richmond Roxon wano ekasa edema energy ministry no chese yanka akoma to yam na ne ebesi bia no bibia ofom. Executive Director Edema Institute for Energy Security IES Nana Amwesi and Waba Bonte akasa se waso for ya wado and share ye nyama wadi and wonsam so Honorable John Abdullahi Jinapo wade kokobon sema kwa di amane se ne dwuma na wo yo no onwe se obemenu krodie pepepe yo etimi akoso na Ghana fo enye ne mugidie na wetimi ato so ye ne dwuma no wato so kyerem se na nsemu eno so afoi ana so ye hwe ye nyama wode wonsam so de betu dwa se fe frango no bebia deda no be ye 2.6 days na chese aka kitikiti bi na chese frango no akwa na chasasa na no eno wo chese o menye sika sombo 1.1 billion Ghana cedis ansana wo matimi e de akwakonya frango ni bi e de aba na no ena onimanyamfo chese saade na ekoso no asa wasofo ne Ghana fo enim ye or DADA Ghana fo. Is government in a capacity to produce that funding? Do we have money to fix this problem and introduce some investment into the space? The private sector may be able to introduce that, and that level of innovation and efficiency, I'm sure when you and I take a part of ECG, we want to ensure that our money, our stake in the business is protected.
possibly make some return on our investments. So private sector participation is very key in solving this problem. Additional money Bokasa ye executive director at the Institute for Energy Security IES Nana Amwesi. Ye tuanka se bono so me kan se Sompa 106.5 FM na wutie na Chamber of Petroleum Consumers Kopekefo e dia todwa se diesel bo no eso bete ohanchemu enwotwe ene echire pomiensa eye 8.3% na se kura de wan hye be 8.5%. Wose we de bibia enwanwa pa se fa ngobo biti se diesel yate so sa na nya no nkwa no ye ya petrol so ye bete so ohanchemu 94% na LPG gas no so ya to so hom be ohanchemu be 10%. It wo mo share oil marketing companies ne say e ba sent so ne ba obi amfanya adwuma obi a menyina ba bia wugina yate so a na won so wate wo de so na sa asemudei e na driver for no kro ma kasa dada say yenhye na fa ngobo na yate so no yate so ma wo mo a na ma hyentiade nso eso wate. Yeah, petrol no reduction from there 6 to 8%. Diesel from 4 to 6%. Now gas is 5.3%. Yeah, in Morocco some stations be better to say almost somewhere or more the old stock almost about the price that. Which you could see over the weekend media about across the country. So this time the press they will not have English so on the transfer first in summer. Yeah, but because we become you see we count 6 times in plenty petrol and with this one with a huge margin. Until a dear given a more expert to say, education will be a car, as so much no motor. So next time, the banner is not so mobile, the car, you should look more for that. FM. We enkomochichi Akosua na mpanifo akyem sese de fa ngobuo no eso bete onu Samson ade wona de sansemi atudwa yemongura mu ewo Ghana sikasem ene ehwo adwadie enkomomu deputy governor ewo Bank of Ghana Dr. Mumuni Zakaria wo de atudwa kire se sabro ya sidi no enya ahoden kakra no amanfo bebre si o aman no yenye hwe na we kura mpo no Trump ena ne bad policies ya wadi wiase ko ena na enam so a ama dollar aba from na sidi no enya hode wo se da binya no kure nhyehyɛ ya papa ya aban papa ba ma won de egu akwan mu no eno na nam so ama sese Ghana sidi no enya ahoden saa wo kire se enya se ufitin ya je se ufitin ya no afa ontuma agona de egu kon ho na wo kwa saa da bi wo ye ne saa enye yie oman ne de nhyehyɛ papa gu akwan mu Free Bank of Ghana asoye ede kwa akosi asoye hwe sikasam so ene wono a eka bie womu ewo sikasam mu nyina no woni nyina tena ase eka won tiri pam ho ene wo de hye papa egu akwam sane ye beya a sidi de betime nya hode no atimi ni dollar no atimi ako eno ehon sunsanso ena ye hunu. So at the end of it all, it just depends on how well you manage the overall macro, and then confidence will come to the city, and you will not force anybody to hold the city. They will hold it. You need to build confidence in the city, and that is what you think you're doing now. I get the impression that, and from your colleagues who are financial markets, who feel Abusia eni ayeti Dr. Mumuni Zakaria wono first deputy governor Edema Bank of Ghana. Yatuweka siabono eso meka se Ghana mampeni John Domeni Mahama asha se thank you todo na wacha se de free and crampomponi mantemwa na wacha se senya Ghana fo enya ne mugidie titru ni adehye ye wo enkran ha enya ne mugidie nananum atankonya asofo enya ne mugidie no omoto aba no edema no ebetena abenwa sui wasine ni asopa sebio benfo na wo ya ade ma no a nani enso mampanyi die wacha se nani aso na no no wacha se wabeyi wobesha se ne due ya ewo nkran ha se na wobesha se ewo dodua eho en wode thank you todo ebekwa kwacha se no wi obeto nsa de afre na nanom atankonya asofo emebunu ena afei empanifo ya wormo ekasa mane duedwomo eso obi amfo de nimonyam emetai na chi na afei onda nanom ene adehye ye wo nkran mantemu ase wose se dwumedie ebekwaso ewo enkane Ganata Astrotev dodwa no mienu pepe na chese wo mo hyase ya wode se dwumedie ekoso
We Kasiebo Wutie Efi Sompa 106.5 FM so secure sanitary part and able yechidom. Or baby our hoto so enono. Bosumi continue de ubecha. There be a mekase pokokon de. So when you no posupe ubecha na ucha. Ye chani akukodrum. Nefo na mo esisi pelkotenua. Ye dear semunte the extra comfort. Irritation be enim. Se be a hockey kawani ade. And the bonus so da for makuma kudum yenu eneshemu. We ye proudly made in Ghana. Ye the state of the art technology and ye Juma. Etimi aba we de wo hia eye secure sanitary pass ena eno chire be me na o wife e mane nka wo ba na watade abeche no me ma na mo si mo nsachi e den mo nyai mo nsachi e den mo nsesa madwene wonim se busumi bia wo tukwan etu uduru ho na wo shopping na se wo yi secure sanitary pad bi na de bi ma na ye dey ni wacham eti yebasre say secure sanitary pass enoa ena wo hia ye wo long ye wo extra minty ena hyemu makoma kodum yenu nti wo de chance alpha and omega wo de chance na wo de awie with secure sanitary pass ladies we are secured endpoint homeopathy clinic Dr. Duboate yetene so ane asore Obaapa be me na me busa wo say wontiri mu no omu ana sa nansi bi ache wana wo so bi wo Akosua say na bibi na menam mu nsemu ni mitiri me pacho ebi a stroke na ebo okokono ko endpoint homeopathy clinic na Dr. Duboate emwa mo ware awie awo ma mesro ko we medical ko ne ehwema emfa nkwahye bonsam bia okwa ne watu mfidie so ne ahye na wanyem kamantafo wawo medie ni bi na ona asene no enti endpoint homeopathy and a prostate in men emma prostate yare no hamo no momra premature ejaculation be ma woni oba etukwan munyina mu kokoma se wodun sawa mu a wose wapem enimu guasie beni enimu guasie troka beni be me na sori gina wo be ma so na wo sori agina so a na chese premature ejaculation no wo tu ne sabanche endpoint homeopathy clinic ene beboa wo wontini mu wo kidney wo liver ne oho nyina se eye yare de endpoint homeopathy clinic baby a friend share signboard na ye bronu bidi e was spinters kwan so ena henema kokobi nkoma se Angel Educational Complex enchen hwa ena tema community 22 kwa wana so hotel enchen hwa fresi a Dr. Duboate na befa eye 0244 867068 0244 867068 ena 027 4234321 027 4234321 KWAKU, minim sawa yeshe. Mekwamanane. Now so ebony show one baso. Malihonsa Peno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it also got as a condom. Endpoint homeopathy clinic Ghana had you be an say your prostate na baby omutimi screening ema huni ye etu asia na endpoint homeopathy clinic anase kidney liver problem wo fa baby na adjujo na de friend premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwo wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no ena Accra hanso so de wo mo gyinamu ankasa e was painted every friend share signboard no wuduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244 867068 and 02742343321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua medo edra no pa wutimi
to buase etwitwi wo ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi me se ma me nya homka Sentina ye bokoi na me dear me all-time favorite yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama say menum so a enwunu anasa de ehia me selfin me biem na wo hwasa me se aye fita sasrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and me de hwimse entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, I was young chamfa. Sawo pedudu to a one cry ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo hudo, and then the brush abajaso, ababua. Munde dinam se menya foreign call. Hello, Papa. What about to be a new? Say me feel London, Eko US. Na no kwad wo kura fa me bo mamania. Na papa mo hote sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Eko bo simpene mo. De woton adansi ho nyama no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na woduru US won so manfo bo ntin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited ajiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho nyama dia. Obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kesie bi e wo Akosua e ho na wo bia koto adansi ho niema na eye no kura papa no kura pa a police station in chen ho a akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam mua e na wo bia nfoforo yawo ba ko obu akwase paase kumase e ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwojasi eye bemaba e wo adansi mu oton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about that so to say bibia de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free Akra we Kaswa depo any pokrasi de no kwa to nchen a wo sa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntem edwisu Akra road femeso opposite Alaji Celia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana kujejesi company limited. Kuaba simprimo no. Sompa kasiebo Ajibabia ampa sompa kase who say man no dey ye wa hapa na yento akase no so na yenkopie mu e wa asantemantam mu prempre dem training e de ma NPP osno kokroko amanyekuo no eye Bernard Antwibu Asiako ye sare mna ne se chema wontumi de atodwa se ya to aba 2024 awie mampani John Dramani Mahama wadi nkurima wie ankamane din nai esabe mpani se fie chi nebo abofono nanso se wono eti hoi na mampani wo hoi wodnani asine so na wo tan nani wo mayi mu ase wo mani nya haban kra ntenwe ene se akonta mining ya wasi wa gene license free ne nsam ese akonta mining enya adwuma biem owie ya ono chema wuntumi so Ghana mampani ashada akwa hye nwuma kuo bi achi ene wo ma shada freezing account ese na no aduane wo mu yi na no aduane abon ene owie no achim se mampani wunnim na se wo se obama komo ade no a unsuti ewe. So at the end of it all, it just depends on how well you manage the overall macro, and then confidence will come to the city, and you will not force anybody to hold the city. They will hold it. You need to build confidence in the city, and that is what you think you're doing now. I get the impression that, and from your colleagues who are financial markets who feed you the data as well, are we seeing that? We dia abusia monfa we enfom enche yen kakra yenfom ayefidie ene tefa so na ye hwesen ke benya chairman Bernard Antwibu Asiako chama wontumi na ya bo ne no sene wono ankasa ka na kosem na wo kire se ama ensuo kura wontimi ntobi
wontimi ntɔhwe even chingon krampo no enya dia wonya bito esan say sika obetimi ayi na ode abɔ ne ho bra ɛwɔ wiase no mampani akɔhyɛ nyumakuo bi achi ɛna ɔma hyɛ da freezing account nyinaa enti one cedi mpo se nipa bi ankɔ ne mmoa nya dia wo benya bie Mashibedweni ya wanu na wo se hwa kontomra abatu mpesua so honorable pious Kwame Mkwa wababonte ade atodwa se nursing quarters bia ye de ama contractor bi ya wo ye nwa adwuma besi sambre emfia etwom oba emfia mienu ene echienie bepem sambre no sa quarters no wo munwie na wo mo ye hwehwemu akwahu se quarters ana contractor wo ye se adwuma no enka ne mrachebedweni a no wo se hwi akontomra ho honorable Alex Jonoboa tete no no wo chem se sa kwan a honorable enka ne mrachebedweni ede sa contractor no efosro no wo se ya de adwa wo sem quarters na wo mu esie no wo chese nurse phone se nya de a wo mu ebetem mesense kwan a wo fosro wo si quarters no nurse phone chese wo mu ni enye wo yengotemra reinforcement nail bia je say ehia say ibi metimi aka simibo say blog no kura ye lay ya ye de esi dan no metimi aka say the standard blog kura no the sand to cement e wasan ka ye use no problem kura so e wo ho do ba bia just to convince the populace say ento abama wontin ne yakoto blog ni bi efiri ba bia san ye bia ba ha na nyame Nipa okasa ye ayem na Ashebedweni owo se hwa kontom no abato mpesua so honorable pious Kwame Mkwa na enu nechi na Mesika chipenyu owo ho honorable Joseph APPIAH enso de tu dwa so tin office a eno on betu edwa se baby omu si quarters no bopa Kofi Krom eretra area wacha se kwanya wo mu afaso wo mu esie no na ase enkwaye enti nkwofo sha se wo mu ekasa dia fa ho etimemfo che se contractor no wacha edwuma no ho eno da nchen a kwanya wo si no no edan no ase enye nipa se bio na wo mu ekotena mu mebeye DC eye bosome ba kuni na assemblyman owo Kofi Krom electoral area ma so te say ye see nurses quarters bi wa na nurses for no kwa ka say ye wi o mo metrem say e papai e dan ne senti suma assembly engineer ma ne be hwe ampa na report o de ba na nya kura na project ye duadua mu a former member of parliament Owura Ale John Obuatete on the contractor of the project is say the company AGYA Jempeme company through SIF any the project no e ma no na project Nipa okasa ye honorable Joseph APPIAH wono Mesika chipenyi a wo sehwi akontomra we come sa Sompa 106.5 FM ena utie kaseboina opanyi die mate mante na Ashebedweni owo Asin Central baton pesaso a wo president the New Patriotic Party amanyekuo no obetimi etu franka honorable Kennedy Ohene Japan what they to just CEO Emma Gold Board Owura Sami Jemfi enka oyo no a one evangelist mama part asem no na agrada enka obetu na sensen na so obema ne dwumadi atoape obeyi ne toase akonya de enti a wo kasa ne se wone Sompa kase ebo twetwe nkobo eno se emrantie ne maba wo no omoye politics no esu ne ban bia ya no omo da na die ne ya na nsem fata etika Sami Jemfi ye ne toase akonya enka bema maburu no wo mani da ho na obi ade nanamo asisiye eno se ade ba ko a ha wo manyi eye mini hwehwani mu eno na ekoso na magana da menemu a yaje hu ba bia enye. Nepotism, favoritism is what is killing this country, no doubt about it. You know, recently in the news, you hear Agrada and Sami Jemfi. You know, if I were the president, I'll fire Sami Jemfi right away, not even a second, because the evidence is clear. I don't need to go and do any investigation to serve as a deterrent. Young men and women complete their university education, they did their national services, and even national service, you have to pay to get a good company to work with. If you don't know a politician, you cannot even do your national service. All these things are impeding progress, and because of that, because of nepotism, we always employ square pegs in a round hole.
Honorable Kennedy Japan Sato Subiem say Mampanyini ene ne dom DC aban wo mo bo mo ho samrane oh sidi na appreciate sidi na ho de cause so monkama nuntum enyam na mo ye munya hwe munya hwe I hear in the news all over. The economists will tell you if they are fair and they are not playing politics with it. It is not a magic from NDC government, it's not a magic from NPP government that is bringing the dollar down. It is Trump and his policies towards the rest of the world's economy that people are not demanding dollars as expected. So the dollars are sitting there. Now they are competing with China. So whatever they are saying, if Trump and the world come together again, you see that our country did not put or implement any policies that will bring the dollar down. So whatever you are seeing here is temporary. I am telling you, it's temporary. It is not any economic gurus in this country that is causing the cedi to appreciate and the dollar to depreciate. It is the world market that they are not demanding the dollars as much as they used to. That is why there is no competition and supply of dollar is exceeding the demand. As simple. Enti brofo tenten a wuti ye nyina Honorable Kennedy Japan say sidi na hoɔden no wekoyie no abanya hwe nyi ono na ye bibie na bosi akɔ na di ne ti akwakwagye akyerema ho na di ne ti kwagye akyerema eye Donald Trump ne China fo ntokwa no ama say dollar no enhonya akɔ no enkrofo mpe eti ne nanam so ama Ghana nso ye didi ho eti sa aban wo didi ho fefefefe ho a mensa megina ho na me yade ma Donald Trump ne China fo ntena yie na wo monte ado anwoma so se de wusi de ne besi ahwe fom no enya asem keto we eye Honorable Kennedy Japan afi yem kwa bonone na yekopie mu ewo Gabon ya na num ho na kane mampani Ali Bongo nipa bi efa atuo editu na ban egu ye won kire se de wo bu man no won bo anwoso enu nti won kotena nchen na afi wono emfa aye amamu foforo emra Gabon man enam so ema wono ankasa Ali Bongo na ankasa mu no won de no share house arrest ya osu se wo niema bi ne nsankan bi a osu oyi ano ede mo man no enu nti wo mo apia no hye nchen kura na yire ya friend say Sylvia Bongo ya wanya mfinhia aduosia mienu ena ne ba ya ono so ye friend no Nuruddin Bongo wanya mfinhia na aduasa miensa de won de won ekwohye presidential palace no ase ho basement wo kra ena won de won kwohye say won nso sika bi afa won nsa ase a na enya asem kuma kra ena me ne wo kasa ya won yi won mienu nyina e de won akwaka kane mampani Ali Bongo eho e wo house arrest no ho won kire say won munya won kra won muguso ya won etoto won nsem atwetwe won ano asem nyina ne yawa kire bia no won de won be jemra no say mra no won ko hia won eya no yie yeda so agina manane ensemu a yenkopie mu ewo Australia na abaye bia ye friend Apple wedi mfinhia no dubako meka say ya abrante bi nso a wedi mfinhia eduonu emiensa court ahye ne se wonkode fiase enfie mako enwotwe ena afei bosumi edu ni nane se wone abaye ya ye friend Apple yi akwakoda ewo bra wambo na mane abaya no ampene so enti no potaka se mo no ye beka se wabrepo no eno na nam so ema akota hye no so onkode fiase mfie enwotwe ene bosumi edu na ensem no enchemu enie abaya ye friend Apple ye se Snapchat ye nya enimi ewo na odini nkoye ewo na odini dwuma na ase wo mu ko challenge bi competition bi se ene ye wo obetimi akono ye wo sika bi a wokona wunya na chese wo na wadi nkunim yes can ye $100,000 na mika say yes abaye no edin kwofo ekukọ Snapchat wa ewo no odi abrante ye friend Jai Club eko ade no ewo Snapchat wo na abrante eko ya say wo kwakope obi awe no wakwa wi abaye ya ma mika say wabre puno ama kwota hye so onkode fiase 8 years and afei 10 months we kwantenti bia kopie kotia na ensema yede ebremu dedi makotene bi ene se Chamber of Petroleum Consumers kopekfo de atudwa se diesel bo no ebekofom eno achi no ena Honorable Kennedy Japan sidi no na ho de ekofom na nya NDC fo ena aye bibi Donald Trump amane hunu ene ne ntotoye na sameje mfinso oyo opanyina nko obeyi nadi National Road Safety Authority nso de atudwa se wo mo behwe na ebenada wo mo ne reprimo sie do Ghana Police Service anoba ye adwuma na wo mo ton niam wo kwam ne yi wo mo nyina afiri ho chefo pranso nso
bepie se electrician bia ko hye ne wo ya ebra wo foro abrosan so okwakoye ho adwuma enam so ma sa wo hawo no esiye na sanso na aban ekire se nyaade a ebekodum so mu esanse wono de crude oil no kakra de ababeka ho na Ghana Immigration Service chese enkwada ya wo mu jeja kwan mu SS6 kano emra ne wo mu bedi okopie mu ewo Gabon so a Ali Bongo na yere ene ne ba ya wo che won no say one side won call house arrest ekube ya for wo mu Institute for Energy Security wo ba bonte de kokobo ensem akwade ama wo so for ye wo no na hwe ye nyam hoden ensem so ye de sedan ema endpoint homeopathy clinic wo ko ho obehwe na wanya yaresa emudo na secure sanitary pass wo ne bo ye chidom ema premto breka sebo edi mu na wo mu a wo mu ka ho bie eni Yes, toothpaste and the brush also be so yasne efi Lexta Company Limited me pacho ya fe yen was 0501 619 588 na fe one omo abo enkomo me pacho se be ya enkabone ma wanum nti ahu obi akana num atum saa kope ya toothpaste and the brush ni bi na fa chusen na bibia enkoyie emfama ho sanso na hajia ene fie enti na hajia ba wo ebi pentam se be ya bokwa kope hajia ho enti hajia no waba aduane papa nyina hemfie no waba enti munya mo abotre me pacho ba bia wo bia no frɛ hajia na ka che ne se sompafo se akwam de minti wo ma maduane ni me pacho friend was 0246 359 921 0246 359 921 na fe one no abonkomo sanso na ye first biem Emma 21st clinic ane makacho se woto asenti no te se de me Akosua kan ye no etwetwo nko ade a sciatica the originator papa bomodien se wo de bakwa kopie mo 21st clinic wo mbetu ase e de amaw yade ne do so nti enne wutie me na se wododo ne ma nkoye die wo mu ye hwadwuma pa eye sciatica adwuma enti fakodan wo mo no mo no muntu ase krabata ne de do so pa eye dundum enti be bia wo bia wutie me na wo hweme no wo kopie mu a wo benya wa yasa wo betimi afrempenfo e wo 0540 311311 and 0540 311311 na woni penfo eni enkomo na Kojo Jesse Company Limited say bomodi a say wo si dan na o peniama wo be si wo dan dansie wo niama de eno ane na Kojo Jesse Company Limited bomodi say obahwe wo macha kwan na watimi akoto niama e wo ebo no de fofofo edafom se ya frempenfo e wo 0204 355 040 0204 355 040 Accra how be huyen and Kumasi so be huyen Dorado say Sompa news heat or hey free ko abetifi top Rebecca ya damase bebre Sarah Boaten say Sompa all the way ohina na message bi o say oh may he so rest in peace Nana Kofi Saviola say hwe mo ka say nkran kwan na nkora na je hwa boso mo bra nkokọ mehwe woni agudu ba bia wie modin check akra mo de ban ne yedina so ne de Sompa kase bona ba wie free enkran no fa Sompa headquarters e wo Kumase eno ye Sompa 93.1 FM ena Kumase wan so ayiko 100.9 Paris France Adamfopa FM Takwa ye Sompa 101.1 FM Takra de ye Sompa 103.3 Techima for Somo Sompa 106.1 Sunyani 98.9 Kranza 90.7 Doma 101.3 ena Sompa decoder so Facebook ye Sompa 106.5 FM Accra and a Facebook live netino ye YouTube live and also ye Sompa FM live your website in www.sompaonline.com yene ye de kaseboy esommo enawie me Akosua ago Aboagye many me adult children OBREMPONG-NANA KWAKU Ampomah and afei Obaapa nana ya keche ya demosie koi na mobransem ye obi ansem apam ebetena sinema bonichidom ne de mobransem ye obi ansem na ye de amam ye wie ye no na for God and country 2:30 pepepe na Professor Buchi ne dom atenase wo mo e de social political show ne ma ya pe no no mu pe mu ane de hot bite kase bo e de ne asan de ababe somo wo mu ye na mango day prophet mango day na wono nso so aba na wo de third service aba na duba akokosi ahomachi no nan so na sofu solo e de anagede no abreye no e ye Sompa Empire Bokese Kosueti Sompa 106.5 FM ye wo bi ma ye de aketua pa ene bremo ya da mo se